Wakati tunakuja kumtafuta Mungu, wakati tunakuja kujimwaga mbele za Mungu, we understand this one thing, ya kwamba Mungu ametuita tupokee mambo fulani duniani na pia tupokee mambo fulani mbinguni, and in the process tutapitia mambo magumu pia duniani, lakini hatutamtoroka Mungu. Yesu akamgeukia Peter akamwambia ujue utapata mengi duniani, utapata mengi mbinguni, lakini hata hivyo kuna mahangaiko. So Yesu si ati alikuwa amekuja kufunika watu macho. Sasa saa ingine ukiwa mgonjwa mtu anakuuliza si umeokoka? Ukikosa pesa siku moja mbili mtu anakuuliza si umeokoka? Ijulikane ya kwamba tuko tayari kupenda Mungu wakati wa magonjwa na wakati wa afya. Are we together? Kama uko hapa sema amen. Tuko tayari kupenda Mungu wakati tuko na kitu na hata wakati hatuna, sababu tunajua hata wakati hatuna si ati Mungu ametuachilia, bado ni yeye Mungu ambaye atatupatia juu kuna siku ya kupatiwa.